Pozdrav! U ovom videu ćemo pričati o odabiru odnosno selekciji objekata u Fusionu 360. Naučit ćemo koje sve vrste selekcije postoje i kako odabrati točno ono što nama treba. Brzo i precizno. Najjednostavniji način selekcije u Fusionu je vrlo jednostavan. Dovoljno je da mišem prijeđete preko objekta i kliknete lijevom tipkom. Ako sada kliknem na ovaj model, primijetit ćete da Fusion ne odabire cijeli model, nego samo jednu plohu. To je zato što Fusion po defaultu bira ono što je direktno ispod kursora, plohu, rub ili tijelo, ovisno o kontekstu. Ako želimo odabrati cijeli objekt, možemo koristiti Selection Window, odnosno prozor za selekciju. Kliknem negdje u praznom prostoru, držim lijevi klik i povlačim prozor tako da u potpunosti obuhvati cijeli model. Kad pustim tipku, cijeli objekt je selektiran. Ova vrsta selekcije zove se Window Selection i pravilo je jednostavno. Selektiraju se samo objekti koji su u potpunosti unutar prozora. Postoji i druga vrsta prozora, a to je Crossing Window. Crossing Window se stvara tako da kliknemo sa desne strane i povlačimo u lijevo. Primijetit ćete da je rub tog prozora isprekidan. Kod Crossing Windowa selekcije vrijedi drugo pravilo. Selektiraju se svi objekti koji su unutar prozora, ali i oni koji ga samo dodiruju. Zbog toga se često dogodi da Crossing Window odabere više objekata nego što smo planirali. Osim direktne selekcije u radnom prostoru, objekte možemo birati i pomoću brauzera s lijeve strane. Ako otvorimo Bodies, vidimo sva tijela u modelu. Klikom na naziv tijela možemo selektirati točno to tijelo bez obzira gdje se nalazi u prostoru. Ovo je jako korisno kada imamo složenje modele s više dijelova. Fusion nam također omogućuje filtriranje selekcije, odnosno da odredimo što točno želimo birati. U Select panelu otvorimo Selection Filters. Ako isključimo Select All, možemo ručno odabrati što želimo selektirati. Na primjer, uključimo samo Bodies. Klikom u radnom prostoru moći ćemo birati samo tijela, ne plohe i rubove. Ako uključimo Body Faces, tada će se birati samo pojedine plohe. Ako uključimo Body Edges, tada ćemo moći samo selektirati rubove modela. Ovo je izuzetno korisno kod preciznog rada jer sprječava pogrešne selekcije. U svakom trenutku se možemo vratiti na zadano stanje klikom na Select All. Osim klasične Windows selekcije, Fusion ima i Freeform Selection, odnosno slobodnu selekciju poput lasa. Kad prebacimo na Freeform Selection, možemo crtati oblik po ekranu, a svi objekti unutar tog oblika će se selektirati. Ako crtamo oblik s lijeva na desno, selektiraju se samo objekti unutar. Ako crtamo s desna na lijevo, selektiraju se i oni koji dodiruju granicu. Još jedan način selekcije je Paint Selection. Kod Paint Selection alata jednostavno bojamo preko objekata koje želimo odabrati. Dok pomičemo kursor preko modela, Fusion automatski dodaje dijelove u selekciju. Ovaj način je praktičan kada imamo puno sitnih dijelova ili kompleksnu geometriju. Za kraj vratit ćemo se na Windows Selection jer je to najčešći i najpraktičniji način rada. I to bi bilo ukratko to o osnovnim načinima selekcije u Fusionu 360. U sljedećim videima ćemo ove alate stalno koristiti, tako da će vam brzo postati potpuno prirodni. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Pozdrav!